breaking anything, but with some bad feelings because of all the culture that has been destroyed. Тэгээд үнэхээр тийм одоо сайхан боловсролч гэсэн мэдлэгтэй, ийм сайхан хариулттай, ийм сайхан хөтөлбөртэйгээр энэ бүгдийг одоо үзээгүй бол одоо тэр уул хатанд бол их амаргүй байх байлаа. Тэгээд бас тэр социализмын үед сүрдгэж үгүй болгосон зүйлсийг бодоход бол бас сэтгэлд гониг төрж байлаа. We saw your kindness, we saw how much you think of each other, you know, all the different traffic things happening and so on. It was just really some very nice people we could meet, even though we couldn't say very much. We couldn't hear what we said. Тэгээд ингээ аялаа явж байх зурдаа хүн зөний одоо байр байдлыг харлаа. Маш сайхан тийм эдгэсэг найрсаг хүмүүс юм байна. Янз бүрийн тэр гэрлэн тохион дээр төвжирж байх үедээ ч гэсэн хоорондоо хэрхэн харилцаж байгаа байдал энэ бүгдээс харахад бол бид одоо уулзаж болох тийм ээ хамгийн эдгэсэг сайхан улсуудтай уулзаж очирч явлаа гэж хэлмээр байна. I'm from a small country myself. I'm from Denmark in Europe, right? We also give ourselves a chance to be a bit more friendly than the bigger neighboring towns or countries, right? Би бол өөрөө их Денмарк нэг жижигхэн орны юм хүн байна. We allow ourselves, you know, being extra friendly to others because things are easy, right? Тэгээд их тийм жижигхэн газрын хүн учраас одоо хөрс сэргэлтэй том айлын улсуудтай бол бүр илүүтэй их эдгэсэг найрсаг байхгүй бол бас болтгоо тийм байдаг юм а тийм газрын хүн байгаамаа гэж хэлдэг. Thank you. And 3.5 million we have found. Яг танах бол нэг 3 хагасч муамтай байна. Бид нар 5 сая байлаа гинэ. So much different. Нэг их ялгаа алгадаа. But so to all these things, you should tell me now what you would like us to talk about. Yeah. Now, what? I just said that now we have some feeling of each other, right? The way things are, the way we experience it. So I would say that if we get to the different subjects that you think are the most important. Тэгээд бид бол тодорхой хэмжээгээр бие биенээ харилцсан одоо мэдлэлсэн байх гэж найдаж байна. Тэгээд арай нэг өөр сэдвэр ч юм уу сонирхож байгаа юм зүйл байна уу? Being not so many, we have the privilege of asking for and asking more directly, because asking questions. Because we're just two small countries, then we can take things out and analyze them like that and use them to understand. We can just take the different things that we say about and then ask and find out if we have Тэгээд манайч нар танаач нар хоёулаа одоо энэ жижигхэн орны юм асуудал байна. За тэгээд харилцсан өөр чухал юм асуудал байна гэдгийг одоо ярилцаж мэдээд за тэгээд ямар шийдэл байж болох вэ гэдэг тухайд бас эргцүүлэн бодож ярилцаж болох юм аа. Эргцүүлэн бодож үзэж болох юм аа. So is anything came up in your mind? Та бүхний сэтгэлд орсон одоо сонирхсан юм асуулт байвал асууж болно. Otherwise, if you prefer to meditate, you can also do that. Yeah. Yeah. You're getting some. This is a good idea. Modern Buddhism is actually. Why Buddhism is spreading love in Europe? Because we are quite intelligent in Europe. Ягаад гэвэл бид их ухаантай учраас гинэ. Европт яг
буддизм хүчтэй дэлгэрч байна гэсэн яг л бид их ухаантай учраас гэнэ. I mean, everybody can look at it and to look at the different cultures and stuff like that. And if you want to be a free person with a lot of tools and things to work with, you become Buddhist. And if you can, diamond weaving. Тэнд бол үзэж харах, харьцуулах зүйл асар их байна. Тэр харьцуулж, олон зүйлийг харьцуулж үзсний дараагаар яг одоо үнэхээр аль нь ач холбогдолтой вэ гэдгийг таньж мэдээд за тэгээд бурхны шишнийг тэр тусдаа бурхны шишний одоо орчин төргийн ёсны номонд орох ийм хангалттай тийм нөхцөл боломж хэрэгслүүд байна. Тэгээд тэр бүгдийг үзэж харьцуулж хараад одоо бурхны шишнийг Our logic tells us that happiness is like space. It has no color, weight, smell, size, or anything like that. За тэгээ бидний одоо учир шалтгааны ухаан бидэнд юг хэлж өгч байна вэ гэхээр аз жаргал жаргалан баясгалан гэдэг бол яг огторгуул байд үнд багхгүй юмраа хэмжээ баг. And then you know if we use the most durable and the most meaningful way, we take certain Buddhas with colors and different qualities and so on. We dissolve them in rainbow light, we mix them into ourselves, and we take a time of being as close to enlightenment as we can get now. Тэгээд янз бүрийн дүрстэй сайхан сайхан юм бурхны дөрүүд байдаг. Тэр их бурхнуудыг одоо өөрийн одоо огторгон одоо өөрийн өмнөх огторгоод бясалгаад за тэгээд тэр бүх одоо бурхны дүрийг солонгол байдлаар өөрийн биедээ шингээгээд ингээ бясалгаад суухад одоо тухайн цаг тухайн их шиндээ бид яг одоо нэг тийм төгсгөл ирсэн бурхантай их ойрхон атсан мэт юм мэдрэмж төрдөг. And when we come out from that good feeling, there's still something there, and we give it to everybody we can think of. They have this joy, they have this feeling of meaning and so on. Тэгээд энэ бясалгаас гарсны дараагаар бол тэнд нөгөө маш олон янз бүрийн зүйлсүүд байгаад байдаг. Тэгвэл хിവэрээ тэгэхээр өөрийн мэдэрсэн энэ их баяр баясгалан амгалан жаргалан тэр бүгдтэй хүнтэй хуваалцаж тэдэнд өгөх ийм үлийг тодорхой байна. Is that a good explanation? Энэ бол ер нь бол сайн тайлбар. Is it? Сайн тайлбар байв уу гэж? Yes. Сайхан тайлбар байсан уу? We completely agree with you. Тэгээд та бүхэнтэй бүрэн одоо та бүхнийг бүрэн санал нэг байна. Санал нэг байна. Yes, dear. Ask later on now. I mean, now we are here. Later on, you can try with the letter. Одоо асуувал бид энд байж юм. Тэгээ дараа бол бас нүүр тулж уулзах үг юм мэдэхгүй байна. Also stand up. Баярлалаа. Манай 10 төрөлцөө ирсэн. Маш олон жил одоо таны барааг харгасан гэж бод санаж байсан. Ялангуяа 17 дугаар Кармапа хайтрын төржин багш ирүүлэх бас баяртай байгаа. 17 дугаар Кармапаг бас хүлээдгээ Монгол орнд 17 дугаар Кармапа багшийг бас хүлээдгээ Монгол орнд авчиж ирэх болов уу гэж. Thank you very much for your very interesting lecture, she said. And I'm expecting 17th Karmapa is going to visit in Mongolia. That's my wish, she said. Someday it will be wonderful if 17th Karmapa is visiting in Mongolia. We actually have two now. Is it Thai daughter or is Яг одоо бол хоёр одоо энэ дүр байгаад байгаа аль нь бол тоо яг Шамар Римпочегийн тодруулсан дүрийг одоо хүлээдгээ. Шамар Римпоче. Шамар Римпоче. Personally, I just waiting, seeking,
waiting for the Sharma Rinpoche. Тэгэхээр хоёр кармапа байдаг нь одоо Монголын шишинд монголчуудад толгойг нь эргүүлдэг нөгөө рам кармапагийн далаа багш тодруулсан байдаг. Тэгээд монголчууд маань бүгд одоо далаа багшигаа дагдаг гол одоо Монголын шишний гол багш нь байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар ямар хандлагатай байх ёстой вэ? Хоёр кармапаг хоёрын шүтлэх ёстой мó? Эсвэл энэ бүхний тухай бодлогоогоор бистага хийгээд явах ёстой мó? Okay, her question is there are two karmapas. It's very confusing. One is found and recognized by His Holiness Dalai Lama, and generally Mongols follow His Holiness Dalai Lama, as you know. And I wonder, what should be our proper attitude towards them? Just which one we should follow, or we should just forget that is not the problem, and we should practice our meditation. No, I think actually that if people come like that, then you have to look to see the one who fits you best. You have to look for history, you have to look for all kinds of things. Яг ийм тохиолдолд та бүхэн одоо хүүхдийн судалж үзэх ёстой, намтрын судалж үзэх ёстой, судалж үзсний үндсэн дээр өөрт хамгийн ойрхон, өөрт хамгийн нийцж байгаагаа л гарах ёстой. As far as I know, then he is also not Kunzig Shamapa. I'm not sure if he's reborn yet. And the Karmapa is a very, very big body or medium-sized body. Тэгээд Шарма тэр биений тухайд бол хоёр төрн лагшин мэндэлсээс тухай мэдэхгүй Кармапагийн хувьд бол маш одоо том биетэй тэгээд дундаж нуруутай. Because we're always trying to keep politics out of the things happening, right? For that reason, I have to ask you a couple of times, and you ask others, and you ask yourself, And most important is what you feel in your heart. Яг зөв сэтгэлдээ бол одоо Шамар Римпочгийн талруулсан кармапад их татгацгаа. Тэгээд танд бас их татгацсан. Баярлалаа. Personally, I'm fond of the Karmapa who was recognized by Sharma Rinpoche. Yes. And that's why I came here to visit the lecture. Like my sister. Миний одоо дүү байна. Give me my story. Энэ бол өөрөө судалж үзээд өөрийнхөө зүйлсүүдийг даах хэрэгтэй шүү гэж. Thank you. Баярлалаа. That's an important point. There's much politics in all things, and one has to look and see what is the basis, what is the background. Should I support this? Will there be teachings to carry on, or is something else more authentic? Right? Ер нь бол маш их улс төр маш их тийм бодлого янз бүрийн юмнууд байдаг. Энэ тохиолдолд яах ёстой вэ? Тэрний суурь нь юу вэ? Түүх нь юу вэ? Ноцт нь юу вэ? Гэдгийг өөрөө шинжилж үзээд тэгээд өөрийнхөө зүйлсдгээр одоо ингэ шинжилж үзэж тэрний үндсний дээр татах нь гэж бодлоо. It isn't that one is good and one is bad. I'm sure they're both excellent, but we just have to get the right transmission. That's important. Ер нь бол тэр нь сайн, энэ нь муу гэж ярих бол их зохисгүй. Би бол хоёулаа сайн гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. Бидэнд хамгийн чухал зүйл юу вэ гэхээр ерөөсөө ямар ч формгүй, эндүргүй дамжлагын номыг л бид өгөх хэрэгтэй гэдг нь чухал. Тэр тухайдаа өөрөө шинжилж үзэх хэрэгтэй. So anybody stop this person? He's stealing our chance. Бидний саналыг болгоолаад яваад байгаа юм шиг байна. I know him. He does it everything. Ер нь бүх зүйлийг хийдэг хүн байгаа юм даа гэнэ. And he gives me 10%. So more questions. Өөр асуулт байна уу? Danes have some funny jokes, but you can laugh. It will not cost anything. Danes have some funny jokes. I mean, I just want to ask a follow-up question to the previous question.
lived in period Bodhisattva. He was reincarnated as the 17th Karmapa, and you knew the 17th Karmapa. Do you also know the current one? I know him well. How do you recognize the new Karmapa? Like, do you recognize something from the old? I tell you one thing, we smuggled him out of Tibet to the West. We took him out, he had some tickets and some way, and we put him right here, in the free world. The question is, do you recognize, like, for example, if you had an old friend who died and then was reborn, do you recognize the newborn, the same old voice or the same old personality? It's like meeting again. You would see that in the new Karmapa? Yeah, but we were there, like I say, my wife was very involved. I was involved with some fine families from Greece. I was so involved, and stuff like that, and we got it in and so on. He said, no, it's actually, believe it or not, he decided to marry. He has the same idea that your people have, that they decided that you were disappearing from the surface of the earth, and then they had to move down to 600,000 people living in this beautiful big country. And then they came and said, now you must have children if you want to meditate, and now your populations, your numbers, and everything is up all the time. And it's the same thing with the Tibetans. They also did the thing about forgetting to have children because they like to sit somewhere and say, oh, many people. You follow?